Theka mutegeri weru TV ambirigire ntuko yaku nitete na mbere bobo egankugwatyo genikire weru tha mugwanja wethe nyomba yao na kubatiga ukiene kuringana na mwene njeje ni ati mantu jaje umanite na nkuchenyo cia munda jure akuga kure mushokwa yo ithirwe rukiri ni antu abauchita mwirea na nkiba me amaritwa mwakuru na gana batoroga na ngombe cia bantu mena iri Ojune mukuru Jafeth Kinyua kuma ntura ya Mochore ntere echakangeta ora akurira nonto bomuchi gwake kubithwa wire munda akuga anwa ithe muchiari na kinyankuru ki mwanka athaino atikomenya kinya ana bake wamwe na into byake bimwe bira bibirite nyomba inu bya mugana wana narungu irombo na unika matoke usalama retard report na ubo kwa na nyumba chako na nyumba kwa yiteite into byako byonde nguo ibi ichi tachonde na ana to mena bagararu ari na bedo to menyina maguru atire ontu ikabamba mire akwe bamwira na mura yo to twinde endigo yamwe na atori baligo kaya kwithirwa kwe mabetia ari namo atibatiri kwithirwa kibithirwa muchi gwake nonto na chara twinde tori ya mure number 525 erito na Justin to maremu akwere 2019 na no babetu na urinte batero ngo mure na yo ontu munda yo yonde tori atwinde na seria na atigeta ko bombo edetie ni atu eburu kwa seria tona muntu nyatha buthiti ati atomba ko kitendo kino ntukwethiro nyumbana into byonde byeku na nana wote mantu amathongi nontu kinyatha muntu orogene ili seria yuka shwa thirikari tikwethira muntu nyumbana ndo yarwa tutemea bagarara ko nontu into byonde bikuya ite na kinyita na muntu na family na bage bagar mama ko nontu ndo monka ikasho kunyuma kabisa ko no sho kunyuma pio dale nene mno nontu kudurana ngi monkaka ti manto kawaida ibabu de ti makosa no nento asare mto eline lia asare nene mno ko manto ya wati thirikari na wati ko gatua mto aga ugerusaria bare bibia rekoti ya biro reregeri korore arwari rurura nande mirambe chache mwingi inyingi Dennis Mugendi na gutariria There is no BBI, we will leaders, it will not be political leaders. Iji ni migambo ya rua ya mbimbi ya kithurano gitiririka mwanka jujite na noka kigaikaikua mbere na runi rwari ya ruthi ni kithurano gitirua ari thurano bibirite kuringo rwa kura kuringana na era na ora katiba gwitikiria this time ora nontu wa referendum ibwirito tumirwa nontu wa kuteria tebwe totwe wananchi ratwathura na mbere Uhuru Kenyatta katuthire ite tugathira wabici tutiona thiringi batu wananchi katu safa ukethirwa kithurano kinene gikarega ikuthithika mwanka jujite ni kuga atongiria bagisiasa bare bonthe bathuritwe no kabageta na mbere na gukarira ite iji bitu amurika na bio angana ari president yo Kenya no tuna tuitethirite ngarame maisa ngarame itepio kinya vijana baba teorene Uhuru agendelea kuria presidenti vijana bateorana Dennis Mugendi Weru TV mushini o Maua kaunti ya Meru Asiasa bakia makia UDA ni bamenerete miario rutia ati munini wa Rais William Ruto akabungo Raila Odinga chinda kithurano gya 2022 asiasa baba baruga Kenya ni banogetwe ni miario ya kubakania na gwekanira ogwa ire kuritura William Ruto na Sabo Karia batigetekire gutumirwa ni mwatongere mwangi kukia Paul Koinange calling him names. They can do what they think they are capable of doing. But on the 15th of July, we shall show them what God is capable of doing. Before mufunge, Mungu atakuwa amekufunga. Nganganga bure. Lazima tuwatie shule na kuwatia shule ni moja tu ya kuhakikisha Njuguna amepita. Na wale watu wanapinzana na William Ruto, nataka niwaeleze. Wewe mtu anaitwa Raila Odinga, siasa yako tangu uzaliwe imekuwa siasa ya chuki. Kila siku ni kutishia huyu, ile siku nyingine ni kutishia yule. Ati unasema ukikuwa rais utafunga William Ruto. Nataka kukuuliza utafunga kwa jera gani na utakuwa rais katika nchi gani?
Hiyo wale watu wa serikali ambaye wanatumiwa kunyanyasa William Ruto na sisi watu yake na kutuwekelea fitina na makosa ya uongo, tuambie hawa na watawachwa peke yao kwa mataa. President ataenda retire, watabaki hapa na sisi. Na wakumbuke, ningetaka kumwambia Matiang'i na Kibicho na Kinoti, kuna mtu alikuwa anaitwa Hezekiah Oyugi ambaye alikuwa na nguvu zaidi kuliko hiyo wako nayo. Alikuwa naumiza wa Kenya na kutisha watu na kutumia nguvu ya serikali. Chief hakuenda mazishi yake. Machao kimotoni. Kuria thirikari gutigira nigukiria mbeu mbithi gikundi giki nkuruki ni bombete kuthora bakiuga nigi gukuria asiasa batiga kuringa siasa ciotho na rumena na kuria bara bonthe bathuri kuritangugira bathuriri muthuri Muriuki hari na Antitoije. Gikundi giriko baguchwa itibe kisiasa nikenda batigira kwina thiri na gutigira nyambe mbithi ni kugundika kimantu tege ngugi na agenda tuirana na ikuona ndie tu ni gwita mbere bwega, good governance, good government structures and systems ikenda kwithira kwina peace. Number 1 no tuitite nyamantu ni election next year na itu kuona antu baingi bakwithira bakarakia no ntu mantu jau, lakini antu bakethira bena nguge kurita utire antu bageta utumira mantu na jama especially youth beta bakeza wa 50 kana bira bakewa kenda beta kuthukia mantu nara kwina mechamanio kana ambi na wendi bwao ni kuona mantu rira kariro ke mantu tege kisiasa mbembe kwa kiwango kia guru no ndo ni bo baingi na bakethwa bagiukirwa kinyo uchumi bwa Kenya muthabu gichinjia atute kwenda batu kuja kugabanya ne antu tukira wa fulani no moyo fulani no mwega itokumenya na tukamenya no tuturia na itokumenya no akuitanguwe na mtu muromo no enda kuthura antu ba nene baraba kwethera withura antu muntu athura ageta kuthithagia gikao babo bangira nthuki mbithi batu twi nthuki mbere itu tukwenda kubamngira bababa na bamami baria bakarite siasa ne for a long time. We hope and believe that the billions of money set aside for continuation of the economic stimulus program will help in bringing our enterprise back, not just formal sector, but also more or less for marginalized economy. Muthina kurita mukana kiratongire bara bathuritwe na kuthomia mirandi ya bara bangi. CA na nguge kia kurita, governor na nguge kia kurita, senator na nguge kia kurita, women rep na nguge kia kurita. Na tute kuona sababu ethira bena andwa ithurano bitakinya 2022 ile tuketha twina ithurano batumira antu gwita kuthukangia ngugi cheitha muntu naita ngugira bati na irathurirwe 2022 ekinya tukamenya no tukathura kulingana na ngugi ekira ritete batu itu twina kandi chabira cia baraba itawa tontora tukumenya bara tugaita kuma kiri president monga kiri MCA so twi ya youth itu twina mwerekero jona ara tukwenda gwikia thirikari na na tukwenda gwikia Kenya. Nikiripotera World TV mbita Muthuri Muriuki. Pega sana Muthuri Muriuki. Manginyo ni gintu guti muntu thuganiria kurithia kana kinya kukirima. Baingi bathuganagia ni ruko na bationa uguni bo manginyo. Kaunti ya Meru antu bakai bambararite urimi bobo ore kwina mubango ja thirikari ya kaunti ya Meru kugunika na mamilioni kathomba igukirio urimi bobo mwanya. Into bionthe bitumika ngikwite pupil shells makinyoyo ngoa noko na biofertilizer au bathukia manginyo kinya nirio bithongi muno biruga cocktail atwakinya na moto kabone ije itakinya ngu. When they are dried, ukikausha zinakaa hivi. Urimi bore niki gitumi bobo mwanya. Akurima manginyo ri ni mbio batikumenya. Kimwe na ndorethie manginyo ngiri 8,600 ukathime wikiri nyingi muno na ritora ya no production iri ndongi na nio mbechi iri. Je, ugekera container yena intobira womba kona binuki matumbo waste ngoko kaungania na roje. Kenda kukugurire yukurire gwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Phineas Imana kwambiria Jumaine je Nteto na cia wero agikuretera rugono ro mwanya mbesha rukone.
gaikara kurira Nandi na gatiga kuria Tutu. Kameme ka Weru FM 96.4 Nandi gagukinya miaka 4 ya utangazaji. Kenda tukungura twithe turi amwe nago muthikiria wetu Jumamosi tariki 10 tukethirwa na mwago jetu kuthira na ra tukethirwa na ini mwanki Bamero Jakamanu and the band bakilonchire ambere buru video rembo Rokadheri edete kugambia Rokadheri ndera kinya kada ya Mero Joyce Karemi Bruno Emero Michael Bundi we want employment Kiriga Oroja wetu matwero dhanda kumadharaka Gongo mare gongo wanda moriku umerage wajae na MC Laingo Kolomoto nyumo inene Erodo getenda gasukari kana sumbe utemanya iko kwa kimodimo ya sukari ni kwambire dai moshiyogoro mambura jarajaga kwejera imoko emwe kire Weru TV na Weru FM 96.4 ibwega muthikire ni gututwekie Weru bwaku aja ikothethea We sing happy birthday to you. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukama. Tuwakuletera mtu. Kwa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe kombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakoreterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno our afya our pride. Ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwa rierenere irima bia Mount Kenya county ya Meru ni rojiro rutheru na ruthondeki no tarambu iguru boki Nandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo ni ontubo tarambu boki Nandi ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na county na 16 Kenya Nandi nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive water igwatire shuba ya rojiro tulivu ndukene yonde akuye nagwe tulivu drinking water refresh your body mind and soul. Nkatho cia mwanya kiriko mutegeri gwita na mbere kurumira ntito cietu tugichokera kariba nture Kasarani wodine Marimanti Nandi ni bakuria MCA wa kubathondekera barabara ya kuma Kasarani gwita Kanyaga ire bakuga kinya ni angaratanite biashara cia wa kariba baruga guti biashara irutikaga nture neu ni untu bakuthukanga kwa tujira twantereu ture tukubagwatithania na barabara nene na ntura ingi Paul Kabithe na ntito ije Kari na mono haringi biashara thokoni ya Kasarani irere wadini ya Marimanti ibakuraramika ikiraba kugikuthukanga kwa barabara ino ya kuma na magori makorema Kasarani mwanka Kanyaga tigo wana kuthina gorma na muntu athiete na kugoro ibo mwakothi tokothongera muroni meguruni turenda kuga ituremera barabara ino ya kuma Kasarani kuthi Kanyaga ni tugwatithanagia nyo barabara ekari nae gwogu etikari bwega otere karibu barabara irakuringana na biashara baugite nwanga agakamatwa na mwere agakinyithwa Kanyaga kaingombo kinya cibitare bwega itwateyanirwe ni atwikire makurunga gani mabarabara no ntone atwikire miuro unekanga utie bikibiki enda njira eno no ntumu atwikire barabara ya gitukangire
ona marinya mariku chithia chiechoka chithia thara njire uchigetie batunyai biashara thokoni ino ikionekanie kwindama na ino nyuma ya ngori kwaga njira cia kuthungira thokoni ino thweto watithano antu bakanyaga nikenga kasani thina mbeno ukura nontu thaino tugwite 10-0 thaino na chai chia rugwa ichikuganda nontu nyage ni baya baituguragira marigo kaya kureitha marigo mabandani ara naiko na nontu bainge batona bia kanyamuno kurukira ageni tendi oguni igwingoratu guota metumba nkiendagia ndachogirie kinya kuthi akiruta mbitwa kiri MCA wa Nterino Susan Gowa Mwindu Thomi Njoki naririkane wabora twerie kaerano kana tweria meando twera tuthi tugetie bathata barabara o meagitire kinyirera kaende meroka endi tukorera thirikari tukamito thirikari tukubwereka tukubweta bobo tetagwa tutethie ni barabara eno yetu jungure tugwatithanie nerenge kaingo maendeleo maya gwetu kiripotera Waru TV kumantere Tharaka mbito wa Paul Ugwa Kabithe. Minista wa Ukaria Bwana Dr. Fred Matiang'i augite kuri na wirigiro kiri kurikithia mogaruruku kiri rwangirwa borithi Matiang'i aruga mwankira na ndiki chunche kya 69 kia Akenya ni bagukenera utungata borithi na babu ni kuma kiri gichunche kya 40 kwegana ya bara bagwira irwo utungata babu mwakene jua 29 kagitene ukau Matiang'i augite tarwangirwa Ukari baguka mitaratara ya gutigira biashara itekuri because of the commitment and the level of professionalism that you have displayed recently, the confidence of the public has continued to grow in our police service. And indeed, as PS Kibicho pointed out, our country is safe and secure. And we are going about economic activities uninterrupted because of the work that you men and women in uniform do for our country. And since 2009, when when the confidence of the public was at 29%, it has now grown, and we are soon going to see the report when it's presented to us that shows that we have achieved about 63% level of confidence by the public. Whereas that is a remarkable improvement, I am interested in seeing an over 80% level of confidence as we go forward. Muthejo anteto na njira yendi kungo chokere nkatho cha mwanya mutegeri nonto bakona kanya kugwatanira na bautu bitagwa ntinyari Kenya.